Ani ade ni HMU e wa Asante Akyem bia ye friend se Bebome na Bebome fo so boafu esanse nye benchimafo nko na omokwan eye ha Bebome nso kopie mu se akwambone ekumo Adom TV kase ekopie mu ene omtwetwe nkomo na kyese akoma e wo soro pa esanse omso omankasa omuturu ho a empanfo pese oyi omayi bone esanse kwambone no se de esiku momo no ehu behia se wo se nimanim ya empanfo timi ehu bibi Omanfo a wote Asante Akyem Bebome ewa Asante Akyem North Mensinimu ewa Asante Mantamu a wone Adom Kasiama ne boni Isaac Amoako etwetwe nkomo no ena wonum editu dwa se wonum akwan no sesei ase kura ema mfuturo nko a na biribi obo wonum a edi nsunsanso oboni bebri abegya wonum apomuden so wonum da ne di se amanyofo ahye wonum bo empen bebri se oba besisi won kwan no ama wonum nanso woni sa abohye no so afoforo so kasafa wonum chips compound bi a wo hyasese wosi ewo ekuroni mu abesine ya no wonsi emieye kwan nya kwan ya wo se ejetu ehwo so sa ba na beboa ye ye pa aba che so ye kwan nya kwan papa ba me kwan nye ekwan na sei aha na bode nam eye jene ba jene nam kwan so watermelon amako jene bidie bibi bia le hema kwafo bia kwaso na so empene fa ba mo chaw ye kwa na sai ye kwa aba cha sai sai ye kwa ne de o ma ne be kwa na mo ya kaka ne ye kwa na sai yetimi twa bodi egu ho anam to kwan ne dwadifo ne mba yetimi setade pa o duru kuma ta na yete ya nam na ye ba no we kura se ni uti na utade ni na ye poto efire kwan no Mohammed Awani eye committee chairman ewo Bebome electoral area ono so de adesrede sonko eto abayanim so o mehwe nsisi won kwan no ema wonum da every time bi o mo share boss kwan we de yendi Christmas de na kwan we ne yeye empin kasa kura kasa share yabo so kwan we nduru se o mo time be ende na kwan we ne yeye no kota ama o first time as a 4 years na ende ma second term no commerce after 2 years ya kawo ama ese o matwa be 6 years grade akura yehu bi wo kwan so Ahmed Navrope lawyer enso ay assemblyman ewo Bebome electoral area ono so da ne di se MPP ana wonom adan mensini ne se wonsisi won kwan ema wonom nanso nya de semfaso bia afiri mu aba kwan no de ya no kore ya tu ho na mon bebre sense ene na meka se ye tu na mon kore de firi na ye ne kono gobom na kwa yese asamen no bibia ni oka o sisi kasam no enwie peye o matime de ma contract na ye recipe but nya sa na nka ye pe no ye pesa nka o moye no once and for all abusu ama ye na aja ye ho ato but oka o si na nkisam na sika na ebi mo fa na nkisam